Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. O MLA jongga Nartiang constituency uba Snya Bhalang Dhar. Ubalong ru menteri jongga Sarkar Jela. Haga pratarik mentau benai jeleu arjar arpuai. Daladehi ulahir syakasnong kanduli kebarang hap hapo ka Nartiang constituency. Bat hapo ka jingkmi jongga Thatlai Skeng Community and Rural Development Block kanang ban lap ya ka jaka baka Sarkar Assam kalatmu bantay ya ka University. Lasenran lang ya uba Snya Bhalang Dhar da UMDC jongga Umulong Mudemai constituency uba Jesse Swam ka Block Development Officer jongga Thalasken Community and Rural Development Block, Chief Forest Officer jongga Jaintia Hills Autonomous District Council, uba F Bla, lembat Chairman jongga Lapangap Kanduli Border Joint Action Committee uba Perkhat Perpet, uba Snong jongga Snong Kanduli uba Yoshida Nong Spong, ki Pulit bat kiwe. Ani ga li phau tu dolai nimlai em jingwan naga Assam government wa plan go bu university hani ga thawa nang tok ga thawa yong ya kau lokal meli yo di tip lagi ni he yo ngah ni area terus man mau mit yang alam man pai kau lokal ni teman pai ni rekat ni man ko official visit teman lang naga district admission da phau di sia ga video yong ni kata man da simditi lagi report kayo dia yo long yo sumit report sarkar tu klam kalau rutas Nimba anak ilang yung kami lokal ng ngatang kamtang wala mo di tu hapo ni area ng imsay persay. Mem gamong yalay lang ipinam kam lang ipay ba kaman ngani. Kada man kaman ni gani nimba kani ko amgon kani yalayawan dito ko tap. Jago concern ta wa pemanaw lokal mliyog hani tiya ko daw. Sausar mudki ubu ya university dito ni tahon kita do kadawan specifically man pay ni to dito mudog sarkar Assam. Dang haka sauterik mentau benai jeleu arajar arpuai. Kita khot jongga Dorbar Snong Kanduli. Lembat ki Pulit jongga site sama outpost. Kila hiar daladi syaki jaka khaput jongga Snong Kanduli. Ban pensisya yakani ke jaka. Hadin bakila yok priang ya kawai ke video bala yok ringdur hakapor ba u Rup Singh Teron. Ubalong UMDC jongga Karbi Anglong Autonomous Council. Ulalek yok kejat haka jaka bala tip kumka Prian Salai. Kumban supentip hang ni bau MDC jongka Baithang Langso constituency Urup Singh Teron lembat kiwai de khot jongka Karbi Anglong Autonomous Council haka laipau terik ubunai jemang arjar arpuai kila lek hier syaka Snong Kanduli ya kabakila kam bakadang dai ke Snong ka bahap hapa uput usam jongka Jela Assam. Hagani kesni Urup Singh Teron ulapun menapaj ba baka Sarkar Assam kan sasnano daga university haka wei ke jaka lum kabayar hadu san hajar ekar. Wa ida yang kedua pasang khandli kamju le wa chiru wa lokal MLA yang ma Snya Bhalang Dhar man kamu lokal yang kau nak tengkau si polo ko man kamu mistar yang Sarkar ni chiru wa ga magistrate yang kamju le ko police department dia lai lipai pasport itu hi thau wa ga Sarkar Assam kumna ga hadarik di benai wa Nepal tu di benai kemenaga wa kena ye ketika university ha po ga area yang ada pasang kali kan mesti ni kesini seru wa mister wa ge bos Sarkar yang kalian dengan ni pai di tau kan mesti ile yang kecenong persajori ya gani kejing temu yang Sarkar Assam ubu daga university ha po area yang tau i kan mesti yang kecenong tau penpau ya ga jisafi ujur ni dawa ga Sarkar Assam kwa go Mitnai dengan universiti hapo ida sang i kan kamte i yang gatnong dalile lem ilad itnar i ya kata universiti hapo ka thawa ya Dorbar. Regarding the plan of the Assam government to set up a university at Khanduli area, it is very upset to see the local MLA Rup Singh Teron along with the Rena Torangpi MSc. It is really unacceptable for the plan to accept the university in Khanduli area. Suppose if it is true, it is better to set up in Hamren area for the benefit of the people as well. Many
students they are decided for the higher study. So what is the purpose to set up in Khanduli area? It is unacceptable because this is the tactics of the Assam government to capture and encroach our land. So we will not accept. We will convince the people of this area, and we request the higher authority, the state level, to come and stop immediately for the purpose of the Assam government to set up this university. Ke Khanduli gade ka jaka bat ka sentar ke pedengdu jongi ke pecong wasa ha ke area. Kumba ong ma gade ke kemi na ke banta jongi. Namar ka yada ka kedup ka support ini habarok giliang. Te namar ka tala dada jia baga Assam government kayo kene kalat ban chnai ka university ha ke area kan long ke jima bakrau ya ki wei pat ki chnong. Ki badon ha ke Assam border area. Na kaliang ke jongi ka lapangap Khanduli Joint Action Committee ngi persyak jur ya kene ke jing themu jong ka sarkar Assam banbu ya kene ke school ba ha kene ke area jongi. Tementa ke sngi ngi kwa ban pentip cha ki paj ba nong chochnong jong gari janti hai brok away ba kene ke jaka kumbangi tip ba gade ka siat muj gade ka bala pendon kam da ke district council bat ke lathung ya kse nadu usnem khat khandai spa pra penriu kene ke snem kala thung ya kene kse bat gade ka jaka ka ba pura jong ka chnong Khanduli na kaliang ka Joint Action Committee ngin persyak jur ya kane bat ngin om ailat hiru bakin ya chakmat ban orlong ya kata ka university de tangum ta sajisin nga kerpat ya piki pat ba baro ba kum gene ke jing themu jong sarkar Assam ngide ban yang teli ban yele na ka banta bangin om ailat namar kane ka area chene ka Chnong Khanduli kala tresitom bat kila job bundeli gi jingele bat ga but santi jong sarkar Assam bat menta kentiru ngin yele haduk bangin job.